Ovim izjavljujem, Allah je moj svjedok, da ja čvrsto vjerujem u Ahmedije hilafet i pružit ću svoju najveću pomoć da zaštitim instituciju hilafeta do sudnjeg dana. Daću sve od sebe da širim poruku Islama do svih krajeva svijeta. Ovo su bile riječi Hazreti Mirza Tahir Ahmada kad je uzeo zakletvu koja mu je zauvijek promijenila njegov život. Nije više bio običan čovjek, bio je čovjek poslat od Boga. 18. decembra 1928. godine taj dan je donio vijesti o prvom vozu iz Amritsara. Ljudi u Kadijanu su bili vrlo sretni. Mnogi od njih su otputovali u Amritsar da putuju prvim vozom. Početak željezničke pruge u ovom mjestu je započeo novu eru za pokret, jer mnogo više ljudi je bilo u stanju da posjeti Kadijan. Ovaj grad je nekad bio grad Hazreti Mirza Gulam Ahmeda alejselama, koji je tvrdio da je obećani Mesija. Njegov sin, koji je bio drugi halifa pokreta Hazreti Mirza Bašrudin Mahmud Ahmed, je sad bio vođa njegove misije. Ovaj dan je donio još jednu dobru vijest za drugog halifu i njegovu suprugu Hazreti Merijem Sadiku. Rodio se njihov sin Tahir. Njegova majka je uzela sve mjere o njegovom zdravlju i odgoju. Odrastao je kao sretno dijete, uvijek spreman da se igra i da prihvati svaki izazov. Biti halifin sin i jedini sin njegove majke, Hazreti Merijem Sadike, imao je privilegije, ali nikad nije bio razmažen. Njegova majka je željela da on bude doktor, ali on nikad nije imao zainteresovanje za tu profesiju. Moj otac je govorio da njegova majka je željela da on bude doktor i da dobrovoljno pomaže siromašne. Kao ponizno dijete započeo sam običnu školu u Kadijanu. Nisam nikad bio sjajan učenik, ali su me uvijek interesovale ljudske potrebe, socijalni rad i tako dalje. Postigao sam da se provučem kroz školovanje. Kad mu je bilo 16 godina, preživio je vrlo težak gubitak u životu. Njegova majka je umrla 1944. godine. Iako je prolazio kroz ovaj teški period, nastavio je sa svojim školovanjem. Bio je zainteresovan za klasične urdu pisce, također Shakespeare, Charles Dickens, Conan Doyle i druge engleske pisce. Počeo je da piše poeziju. Bio je vrlo zainteresovan u izučavanje časnog Kur'ana i započeo je memorizaciju Kur'ana. Ali brzo je shvatio da je više zainteresovan u značenje riječi. U očevoj biblioteci je pronašao knjige o Darwinovoj teoriji evolucije. Iako nikad nije sumnjao u islam i postojanje Boga, počeo je da istražuje ovu temu prema logičkom razumijevanju. Ja sam istraživao ovaj problem jer od djetinjstva ovo me je mučilo. Stvari o kojima nisam bio potpuno ubijeđen, molio sam se i istraživao. Danas ja vam mogu sa punom iskrenošću reći da vjerujem u sve što kažem da vjerujem, kroz moje ubjeđenje, a ne kroz dogmatizam. U svojoj biografiji opisuje da je doživio doživljaj koji je zauvijek raščistio pitanje postojanja Boga. On kaže da sad njegov doživljaj se ne može priložiti kao dokaz Božjeg postojanja, ali to je bio Božji odgovor za njega. Bio sam u stanju polusvijesti na pola puta između sna i realnosti. Vidio sam cijelu planetu Zemlju kako je ugurana u loptu. Nije bilo nikakvih vidljivih stvorenja, bez života, gradova, ništa. Samo planeta Zemlja.
Tad sam ugledao svaki djelić zemlje da se rasuo u male komadiće i uzviknuo je slogan Naš Bože. Svaka čestica je proglašavala razlog za njeno postojanje. Čitav svijet je bio prekriven sa čudnom svjetlošću i svaki atom zemlje je počeo da nabrekne i sklapa se u ritmu. Ja sam ponavljao riječi Naš Bože. Kad je došao u punu svijest, i dalje je mogao da vidi ovaj događaj. Iako nije sumnjao u postojanje Boga, ovo je učvrstilo njegovo vjerovanje. Politička situacija u indijskom podkontinentu u 1940. je postala vrlo krhka. Britanska monarhija je odlučila da podkontinent se podijeli u dvije različite države, jedna za Hinduse, druga za muslimane, i da budu nezavisne. Muslimani i Hindusi su živjeli godinama kao komšije, ali na najvećim pobunama odjedanput su mrzili jedni druge. Hazreti Mirza Tahir Ahmad je tad bio Hudamul Ahmedija, mlad, jak čovjek. Bio je među mnogim hudamima koji su sklopili bataljon za pomoć Kadijanu. Postavljen je za komandanta od jedne jedinice. Njegov zadatak je bio da organizuje odbranu centra Kadijanu. U avgustu 1947. godine zajednica je prolazila kroz neočekivanu krizu. Sva teritorija je pripadala Indiji. Njegov otac, tadašnji halifa, je naredio evakuaciju zajednice. U to vrijeme moj otac je dobio poruku od Mahatma Gandija upozoravajući ga o takozvanoj grešci koju će napraviti. Moj otac na hudbi je rekao Ahmedijama vrlo jasno šta će ih slijediti. Rekao im je, mi smo se odlučili za Pakistan, ali vam garantujem da ćete u Pakistanu biti izloženi okrutnosti i konačno bit ćete uskraćeni svih svojih prava. Ako vam sad sve kažem, drhtat ćete, a slabiji među vama mogu doživjeti srčani udar. Ali nemamo drugu opciju. Kad prihvatimo, onda smo se isključili iz muslimanskog umeta. Za nas može se činiti da je fizički i politički lakše, ali poruka Ahmedijata će biti smrtonosno otrovana. Koju god odluku je uzeo, bila je uzeta sa punim znanjem šta će se dogoditi. 313 Ahmedija je ostalo u Kadijanu da se brinu o imovini zajednice. Članovi zajednice su se odselili. U Pakistanu zajednica je započela novi centar na 1034 ekara blizu zapadne obale rijeke Čenab. Mjesto je nazvato Rabva. Svi sinovi Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmed su bili posvećeni službi zajednice, uključujući Hazreti Mirza Tahira Ahmeda. Počeo je raditi u omladinskom pokretu Hudamul Ahmedija i dokazao je da je dobar administrator i vrijedan radnik. Kad je postao hadim, mijenjao je razne pozicije u Hudamul Ahmedija organizaciji. Bio je potpredsjednik, a poslije je predsjednik Madžalis Hudamul Ahmedija. Služio je na ovoj poziciji mnogo godina. Usporedo sa svojom službom zajednici nastavio je obrazovanje na Državnom fakultetu u Lahoru. Državni fakultet u Lahoru je vrlo ugledna institucija u sjevernoj Indiji, zvanom Punjab. Tu sam se obrazovao 4 godine, upisao sam se za BSc, Bachelor of Science. Završio sam sa počasnim stepenom. Nastavio sam sa obrazovanjem na Ahmedija instituciji i završio sam doktorat uporednih religija, posebno bazirajući se na islamske nauke. U 1954. Rabva je bila grad sa 45.000 stanovnika. U centru grada sijala se bijela Mubarek džamija. U martu 1954. godine mladi momak od 19 godina je napao drugog halifu.
poslije ikindija namaza u Mubarek džamiji i ranio ga je nožem u vrat. Nož je ušao duboko u tijelo. Iako je rana zamladila vrlo brzo, posljedice su bile na nervni sistem. Njegovo zdravlje se pogoršavalo i nije mogao da radi kao prije. 2 godine poslije je otputovao u London kod specijalista. Nekoliko halifinih članova porodice su došli sa njim. Od njegove djece bili su prisutni gospodin Hazreti Mirza Munever Ahmed, gospodin Mirza Mubarak Ahmed i gospodin Mirza Tahir Ahmed. Poslije terapije Hazreti Halifatul Mesih II je odlučio da se vrati u Rabu, ali je ostavio Hazreti Mirza Tahir Ahmeda koji je tad imao 26 godina u Londonu, iako prema originalnom planu se je trebao vratiti sa svojim ocem. Njegov otac je imao druge planove za njega. U Londonu živio je u Maidavale i studirao je na London univerzitetu. Iako je učio engleski u školi, u Londonu je naučio kako da se bolje izražava. Dok je boravio u Londonu, imao je priliku da putuje i da upoznaje razne ljude. U vezi njegovog života u Londonu spominje u svojoj biografiji: u školi orijentalnih studija sam upoznao ljude širom svijeta, iz Afrike, Njemačke, Poljske i svih dijelova Europe, iz Amerike, Kanade i Južne Amerike. Vjerujem da je to bilo važno, da Bog je odlučio to što ja trebam da radim, iako nisam znao u to vrijeme. On je odlučio da trebam da upoznajem ljude i da putujem širom Europe. Mislim da je to bio njegov plan. Vratio se u Rabvu u oktobru 1957. godine. Oženio se u decembru iste godine sa Hazreti Sejda Asifa Begom. Te iste godine Hazreti Halifatul Mesih II ga je postavio za Vakfe Džedid, koji se brinuo za Ahmedije u ruralnim zajednicama u istočnom i zapadnom Pakistanu. Njegova pozicija u Vakfe Džedidu mu je dala kontakt sa farmerima i ljudima koji su imali male prodavnice, koji su bili snaga zajednice. Bio je uvijek pažljiv i ljubazan prema siromašnim, što se moglo vidjeti u njegovom privatnom životu. Gajio je ljubav prema siromašnim i bio je predan njima. Kad bi odlazili na pijacu u našoj školi, majka bi nam davala malo novca. Ili nekad ne bi nam dala ništa. Ali otac bi došao i rekao: ja ću vam dati 10 rupija, što je u to vrijeme bio dobar iznos. Ali uslov je bio da povedemo neke siromašne djevojčice i da podijelimo sve sa njima. Uvijek nas je savjetovao da dajemo određen dio za siromašne. Sa slugama u kući bio je puno pažljiv. Sjećam se kad je jednom rekao mojoj majki: ljudi imaju problem da nađu sluge, dok naš je problem kad dođu ne žele da odu od nas. To je bilo zbog halifinog dobrog ponašanja prema njima. कि यहाँ तक कि एक दफ़ा मुझे याद है अम्मी का कह रहे थे कि लोगों को तो मुलाजमीन रखने की मुसीबत होती है कि आते नहीं हैं, हमें निकालने की मुश्किल पड़ जाती है, वो फिर जाते नहीं हैं। इतने अच्छी तरह रहते थे कि वो जाने पे भी नहीं राज़ी होते थे। Postojao je poseban odnos između njega i ljudi. Ne znam kako i zašto, ali je bio poseban odnos. Kogod se je sastao sa njim jednom, ta osoba bi bila predata njemu. Gdje god je radio je punom snagom. Uvijek je pokazivao sa svojim primjerom. Radio je kao sluga i tako je pokazivao da šta god ih je pitao da rade, da prvi on to može da uradi. Bio je veliki vođa, vrlo aktivan, dobar govornik. Mogao je da govori satima u vezi različitih tema. Poslije je započeo pitanje i odgovor program sa ne-Ahmedi ljudima.
Hazreti Halifatul Mesih III najviše je pitao mog oca da se sastaje sa neahmedijama i sa vjerskim učenjacima koji su dolazili u posjetu. Živio je vrlo disciplinovan život, služeći misiju zajednice. Započinjao je svoj dan vrlo rano ujutro i dolazio je prvi u ured. Otac je započinjao svoj dan klanjajući tahadžud i učenjem Kur'ana. Onda bi spavao nakratko. Poslije toga bi odlazio u Vakfe Džedid ured i vraćao bi se poslije podne namaza. Kad bi se vratio kući, naše sluge su bile u svojim odajama. Moj otac nikad nije pitao nikoga da potkrije hranu za njega. On bi to sam pripremio, jer mi smo tad bili mala djeca. Mi bi sjedili za stolom dok je on jeo i razgovarali bi slobodno o svim temama sa njim. Njegov način moralnog treninga je bio da nas je volio toliko puno, da za nas najveća kazna bi bila ako on nije bio sretan sa nama. Još jedna od mnogih njegovih kvaliteta je bila vrlo jaka i posebna veza sa djecom. Radi toga djeca su se klonila loših stvari. Jedna ironična stvar u historiji je da Ahmedija pokret je bio ključni u stvaranju Pakistana, koji su bili progonjeni od takozvane vjerske uleme. Ovo je bilo podstaknuto političkim razlogom da bi stanovnici zaboravili prave probleme koje je država preživljavala. 1953. godine najveće pobune su se dogodile protiv zajednice. Bile su pobune u Punjabu koje su bile podržane od strane Punjab vlade, ne javno, već u tajnosti. Prešlo je sve granice i prvi zakon je donesen zbog ove situacije. Ovaj val progona je trajao blizu 20 godina. Šta možete vidjeti danas u Pakistanu nije samo da su ljudi protiv Ahmedija, nego i vlada također. 1965. godine Hazreti Halifatul Mesih II. Je preminuo. Hazreti Mirza Nasir Ahmed, sin Halifatul Mesiha II. I stariji brat Hazreti Mirza Tahir Ahmeda je bio izabran za trećeg halifu. Problemi zajednice su se nastavili u Pakistanu. Hazreti Mirza Tahir Ahmed je radio prema uputama trećeg halife i rješavao je probleme kroz koje je zajednica prolazila. 1974. godine predstavljen je zakon u Nacionalnoj skupštini Pakistan, izjavljujući da Ahmedije nisu muslimani. Hazreti Halifatul Mesih III. Je otišao u Nacionalnu skupštinu sa 5 delegata. Hazreti Mirza Tahir Ahmed je bio najmlađi član delegacije. 1974. godine pakistanska vlada je donijela zakon da Ahmedije nisu muslimani. 1974. Bhutto je napravio grešku da miješa vjerski proces za koji nije imao pravo politički i to je otvorilo Pandora kutiju koju poslije nije niko mogao da zatvori. Hazreti Mirza Tahir Ahmed je nastavio da služi zajednicu sa velikim žarom. Od 1979. do 1982. godine služio je kao predsjednik Madžalis i Ansarullah. Također je služio kao direktor Fazli Umar fondacije i bio je u udruženju Ahmedija
arhitekata i inženjera. Njegov život je uzeo veliki preokret u 1982. godini. 8. juna ove godine njegov brat i halifa zajednice Hazreti Mirza Nasir Ahmed Halifatul Mesih III je preminuo malo prije poslije ponoći. Blizu 100.000 članova se je skupilo u Rabbi. Sastanak je skupljen prema zakonu konstitucije u Mubarek džamiji Rabba da izaberu novog halifu. Prema Božjim uputama izabrat je Hazreti Mirza Tahir Ahmed kao četvrti halifa. Preplavljen emocijama prvo je uzeo svoju zakletvu i onda zakletvu lojalnosti od članova. Danas ulazim u Ahmedija džemat pod Tahirovom rukom, molim oprost od Allaha za sve moje grijehe. Od početka njegovog hilafeta služio je siromašne i nejake. Prvi projekat koji je započeo bio je izgradnja kuća za siromašne u Rabbi. Ulica u gradu je izgrađena pod ovim projektom pod imenom Bejtul Hamd. Mjesec i po poslije izbora halifa je posjetio Norvešku, Švedsku, Dansku, Švajcarsku, Holandiju, Španiju, Veliku Britaniju i Australiju. Otvorio je Bašarat džamiju u Peđrobadu, 25 km udaljen od Kurdoba. Ovo je prva džamija izgrađena u Španiji preko 750 godina. Prije svega ovaj skup me je podsjeća na voljenu osobu koja više nije prisutna među nama. Osoba koja je trebala da predvodi ovu hudbu i otvori ovu džamiju. Njegove ponizne molitve su ispunjene danas. Pojavio se na nekoliko medijskih konferencija gdje je predstavio islamsko učenje. Novoizabrani halifa je bio na misiji mira, misija koja je služila čovječanstvu, ali politička situacija u Pakistanu je postala gora nego ikad do tada. U trenutku kad sam bio izabrat od Allaha da vodim džemat, Zija nije volio ovaj izbor. Režim od Zija je želio neku političku filozofiju, da podupire njihov režim politički i da im da razlog i opravdanje. Rekli su da su oni čuvari Islama i da moraju radi spasa Islama da se brinu i poduzimaju neke ciljeve. I dok god ti ciljevi ne budu ispunjeni, oni će da ostanu na vlasti. U smislu kao Allah je postavio za tu svrhu. Zbog toga morali su da uključe mule, vjerske vođe, i da ih upotrebe i iskoriste. Njihova svrha je bila da unište najveće neprijatelje Islama, Ahmedija zajednicu. U vrijeme Zija vlade opozicija i progon Ahmedija zajednice se povećala. Prodavnice radnje su uništene i popaljene. Banda je bjesnila ispred džamija. Diskriminacija koju je Bhutto vlada uvela je postala još gora. Halifa je rekao: ti nas prisiljavaš poteškoćama da bi napustili našeg Boga, ali tvoje nametnute poteškoće i problemi nas vode sve bliže Bogu. Mi idemo prema višem miru. Hazreti Halifatul Mesih IV je urgirao uzdržanost od svojih sljedbenika. Ne odgovarajte ovim provokacijama, objavio je u mnogim hudbama. Nepravdu koju je Zija nametnuo, Bog će ga kazniti ako nastavi nasilu. Božja kazna će biti teška i užasna. Hazreti Halifatul Mesih ga je upozoravao mnogo puta, ali general Zija nije obraćao pažnju ovim
upozorenjima i nastavio je sa zavjerama i spletkama da uništi zajednicu. Znate, kad sam posumnjao da nešto smišlja protiv Ahmedijata između mula, vjerske uleme i diktatora Zia ul Haq, umjesto da bježim, otišao sam direktno u Islamabad i proveo sam tu 7 dana. Imao je dosta prijatelja diplomata, sa nekim se sastajao u njihovim uredima, a s nekim privatno. Iz ovih sastanaka je saznao da će nešto se dogoditi, ali niko nije znao tačno šta će da se desi. Zamjenik komesara mi je poslao hitnu poruku. On je rekao, moj najiskreniji savjet je vraćaj se odmah u Rabvu ili će biti kasno. Hazreti Halifatul Mesih IV. Se odmah vratio u Rabvu. 26. aprila 1984. Uredba 20 je uvedena pod maršalnim zakonom od generala Zia ul Haq. Uredba je uvedena koja zabranjuje Ahmedije da praktikuju svoju religiju. Odmah sam sazvao skup. Sve Ahmedi i starješine koji su bili prisutni u to vrijeme, iznio sam činjenice i posljedice ovog zakona. Rekao sam im, prema ovom zakonu, ako ostanem u Pakistanu i kažem da sam musliman, odmah ću biti uhapšen i priveden. I kako da ostanem halifa džemata Ahmedija i halifatul Mesih i upravljam u isto vrijeme. Svi na sastanku su se složili da halifa odmah napusti Pakistan. U to vrijeme misionar Osman Chu, koji nije imao nikakvih informacija šta se događa, je sanjao san. Sanjao sam 27. aprila 1984. godine da halifa putuje u Islamabad i da će putovati u minibusu koji je okružen sa čuvarima koji su nosili uniformu nebo-plave boje. Policija je također bila prisutna i okruživala čuvare. Kad sam prišao blizu autobusa, nisam ugledao halifu. Pomislio sam da je on već otputovao u Islamabad. Na autobusu sam vidio neke kofere. Vozio sam se na tom autobusu sa osiguranjem da ispratim halifu. Poslije kratkog putovanja stigao sam tu. Čuvari su mi dali nekog voća. और फिर दारुम के साथ सफ़र करने लगा। कुछ सफ़र करके उधर किया और फिर दारुम ने मुझे कुछ फल दिया। Razumio sam neke detalje ovog sna koje sam predstavio halifi. Prvo, da će Allah zaštititi džemat. Drugo, Allah će nagraditi hilafet i da će napredovati svim sredstvima. Nevjerovatno, to me je uvjerilo. Tad sam znao, Allah nam je već rekao i uputio nas. Odlučeno je da halifa napusti Pakistan sa KLM. Poruka je poslata u Karači da se kupe karte umjesto preko telefona. To bi moglo biti otkriveno. Odlučeno je da otputujem u nedjelju ujutro sa autom i onda bi stigli oko 10:30 u Karači.
poslije malog odmora da idem na aerodrom, jer moj avion je poletao u 12:30. Rečeno mi je dođi kasnije, nema potrebe da dolaziš ranije. Tačno 5 minuta prije polaska aviona mi ćemo poslati naše specijalno auto. Sve je izgledalo dobro i menadžer je rekao da let polijeće na vrijeme. Auto je došlo tačno 5 minuta prije polaska, ali je vraćeno nazad. Vlasti na aerodromu su zaustavile avion da poleti u tačno vrijeme. Naređeno je bilo da vođa Ahmedija zajednice ne može da otputuje ni sa koje granice i napusti Pakistan. I bio je potpisan od Zia ul Haq. On je živio u toku trećeg halife. I šta je napisao na tom naređenju je bilo da Mirza Nasir Ahmed, četvrti halifa Ahmedija zajednice, nije dozvoljen da napusti zemlju sa bilo koje granice. Oni su imali dilemu, nisu mogli zaustaviti Mirza Tahir Ahmeda da otputuje i nisu znali puno između trećeg i četvrtog halife. I sigurno su počeli da zovu ured inteligencije u Islamabadu. Zbog toga je let kasnio. And trying to get clearance from him or instructions that this is the case, that is why this was delayed. So at 1:30 U 1:30 smo poletili u Ženevu i onda u Holandiju. Tu smo čekali malo i doputovali smo u London. Halifa je stigao oko pola dana na Heathrow aerodrom. Uz Allahovu milost napravili smo sve potrebne stvari. Nikakvih problema nije bilo i radnici na KLM kompaniji kojom je Hazur doputovao bili su tu da ga dočekaju. Kad je stigao u London, Hazreti Halifatul Mesije je bio u stanju da nastavi svoje dužnosti kao halifa. Morao je da započne novi centar zajednice u Londonu. On je imao moć da se svi osjećaju posebno. Šta god je želio da neko uradi, učinio je da ta osoba se osjeća da je u stanju da uradi taj posao. On bi saznao kakav je ko radnik i prema tome bi dodjeljivao dužnosti. Bio je vrlo jasan, želio je posao da bude završen, kao što je on to zamislio. A kad taj posao je završen, puno bi hvalio osobu koja je to uradila. Halifa je toliko bio zahvalan na malom urađenom poslu, da bi se osoba postidila, misleći da nisu ništa ravno toj hvali privrijedili. Ali je to ohrabrilo osobu. To je u stvari bio rezultat njegovih molitvi, hvaljenja i cijenjenja ljudi. To mu je pomoglo da postigne velike projekte. दुआ और रूहानी तवज्जो और हौसला अफजाई के नतीजे में एक ताकत मिलती थी और वो जो उसने छोटा सा काम किया वो उससे कई गुना कर जाता था अगली दफ़ा। उस पे जब हौसला अफजाई उसे मिलती थी और दुआ और तवज्जो और शफकत तो उससे फिर और आगे बढ़ता था। Mislim da ljudi nisu mogli uraditi dovoljno koliko je u to vrijeme bilo potrebno. Hazreti Mirza Tahir Ahmed je bio vizionar. Vidio je budućnost za napredak zajednice i potrebu radnika za sve moguće stvari u budućoj deceniji. Vakfena projekat je započet 3. aprila 1987. godine. Iznenađen sam zato što je napustio Pakistan 1984. u vrlo teškoj situaciji zbog zakona protiv nas, tako da je morao da napusti Pakistan. Ali u roku 3 godine je shvatio da džemat će da se proširi puno više. Radi toga je naredio roditeljima da daju svoju djecu za službu džemata prije nego što se rode i da ih odgajaju prema islamu tako da postanu
dobri vakfe na zindagi. Kad djeca budu dodjeljivana iz svake države, bit će u stanju da rade bolje u svojim zemljama zbog toga što znaju jezik i kulturu te zemlje. Kad je novi centar uspostavljen u Londonu, halifatul Mesije je mogao da slobodno upravlja zajednicom. Kako god, u Pakistanu Zijahov progon je nastavljen. Halifa ga je upozoravao sve više i više. Noćima i mjesecima halifa se molio Bogu za svoj narod. 3. juna 1988. godine na hudbi je upozorio Zijah. Hazur je rekao: žalosni vođa Pakistana, koji je postao diktator i poslije predsjednik Pakistana, on je na čelu u poricanju obećanog Mesije alejselama onima koji su s njim. Onima koji su na čelu poricanja i koji pripadaju vladi Pakistana i vjerskim učenjacima i legislatorima i političarima i onima koji pripadaju društvu, ali su na čelu neke grupe, svima njima dajem izazov na Mubahilu od Džemat Ahmedija. Ako ste spremni na ovaj izazov, ja ispred Džemat Ahmedija izazivam vas na Božje prokletstvo, neka je na lažove. Skupite svoje starješine i mlade i sve ostale i uzvratite na ovaj poziv. Izazov Mubahile je oglašen, ali uprkos opomenama Zijah nije ništa mijenjao. Halifa je rekao: što se tiče vlade, oni progone Ahmedije izmišljajući različite zakonodnevne planove. Ako se sjećate, ranije sam rekao vladi, ako misle da je ispod njihovog dostojanstva da prihvate moj izazov, zapamtite, ako ne prestanete sa svojim okrutnostima i brutalnostima, uzvišeni Allah će da vas kazni. Hazreti Halifatul Mesih IV. Je sanjao san koji mu je donio poruku od uzvišenog Boga. Halifa je rekao: sanjao sam da prevodim dio pisanja od Hazreti Mesih Mauda alejselama, osnivača Ahmedija zajednice, koja je glasila: historija se ponavlja, ali ne kako ti misliš da će se ponoviti. Ponavlja se na drugačiji način. Kad sam rekao ovo, neki Englezi su sjedili oko mene i oni su mi rekli to je pogrešan prijevod. Historija se ponavlja kao što mi razumijemo je drugačiji pojam, ali pojedini dijelovi se uvijek ponavljaju isto i niko to ne može promijeniti. Oni koji se sudare sa Bogom i njegovim poslanicima uvijek su uništeni. Tako se historija ponavlja. Kad sam se probudio to jutro, znao sam da je ovo bila poruka u vezi Zijah. U petak 12. augusta Hazreti Halifatul Mesih IV. Allahovom uputom je najavio da nema povratka za Zijah. Halifa je rekao: znači ljudi o kojima mi govorimo i koje smo pozvali na Mubahilu, nažalost Allahova kazna je suđena za njih. Nasuprotno, ja ne bi dobio ovu poruku od uzvišenog Allaha da historija se ponavlja i da nećeš biti svjedok ni najmanjih promjena.
Zasigurno Allah će kazniti griješnike. Uz Allahovu milost Džemat Ahmedija ima zaštitnika. Džemat Ahmedija ima gospodara, a stvoritelj univerzuma je naš gospodar. A za vas gospodar ne postoji. Zakunite se Bogom. Kad našeg gospodara pomoć se spusti, vi ćete biti bespomoćni. Allahova slava će vas raskomadati i nestaćete, bit ćete poniženi sad i zauvijek. 17. augusta C-130 avion na kojem je bio Zijaul Haq je eksplodirao u zraku. 31 osoba je poginula. Tim za investigaciju je odstranjivao razloge jedan po jedan kako se eksplozija desila. Istraživači nisu mogli da dokažu. Zašto se eksplozija desila, čitav svijet je znao. U svojoj ilahiji sam napisao u vezi Zijah mač molitve koji je presudio Lekhu, radit će opet kad dobije odobrenje. Kunem se Bogom da mač molitvi je radio i ti ga ne možeš odbiti. 23. marta 1989. je obilježio 100 godina Ahmedija zajednice. Velike ceremonije su se dogodile skoro u 100 zemalja. Specijalni program se je održao u Londonu da se obilježi ovaj dan. Od skromnog početka u Kadijanu do osnivanja zajednice u preko 120 zemalja. Zadnjih 100 godina zajednica se širila i ojačavala. 1991. godine je bila još jedna posebna godina za Ahmedija Džemat. Ova godina je obilježila 100 godina Dželse Salani, godišnjeg skupa. Halifa je odlučio da prisustvuje 100 godišnjici ovog skupa. Indija je dobra, već dugo se radujem posjeti u Indiji. Bila je vrlo emocionalna posjeta jer ovo je bio prvi put da posjeti grad u kojem je zajednica započela. U ovom gradu je rođen i gdje je proveo svoje djetinjstvo. Uživamo ovdje, moja djeca i ja smo vrlo uzbuđeni. Moje kćerke su došle ovdje po prvi put i kažu, sad shvatamo koliko si ti uživao ovdje. Doći ovdje je vrlo zabavno. Druga stvar je da obećani Mesija alejsalam je rođen ovdje. On je hodao ovim ulicama i živio je tu, a sad mi boravimo u tim kućama. Ovo je emocionalna veza koja je jedino moguće da se osjeti od pobožne osobe. Ovo nije samo emocionalna veza, nego duboka veza sa čovječanstvom. Zbog toga što je on imao dobar odnos sa svim u okolini. Kao Malama Val u Hindu bazaru sa Sikhima, svi ljudi su bili radi prijatelji. I svi kažu mi smo tvoji prijatelji i imamo prijateljske veze od davnina. Ovaj skup je vrlo važan jer obilježava 100 godina Dželsa Salane Kadijan. Još jedan važan faktor jeste poslije podjele indijskog podkontinenta. Ja sam prvi halifa koji je posjetio Indiju. Uzvišeni Allah mi je dao snagu da učinim ovaj korak. Hiljadama Ahmedija širom svijeta je doputovalo u Kadijan. Halifa se obratio prisutnima. Svi oni koji su prisutni na ovoj dželsi i oni koji nisu bili u stanju da prisustvuju u ovoj blagoslovljenoj dželsi. Predstavljam vam poklon, Mubarek, o Mubarek, riječima obećanog Mesija alejselama. Ova historijska dželsa je vrlo jedinstvena.
Ovakva dželsa dođe jednom u našem životu. I zahvalni smo uzvišenom Allahu da nas je blagoslovio sa ovim blagoslovom. एक ही दफा आना था और एक ही दफा आया है। अल्लाह ताला का बेइंतहा एहसान है कि उसने आज हमें इसमें शमूलियत की सादत बख्शी है। Ubrzo poslije povratka iz Kadijana, Hazreti Halifatul Mesije podnio vrlo težak gubitak. Danas je blagoslovljeni dan, petak, 29. dan Ramazana, zvat Džumatul Vida, zadnji petak Ramazana. Od samog početka ovog dana, sa zalaskom sunca u četvrtak prema islamskom kalendaru i prema solarnom kalendaru, kad je bilo 12 u ponoć ili nekoliko minuta poslije, moja supruga je preminula. मेरी बीवी को अपने रब का बुलावा आ गया। फासले बढ़ गए पर कुर्ब तो सारे हैं वही, ना वो तुम बदले ना हम, तार हमारे हैं वही, हमारे हैं वही। 24. marta 1989. godine je bio poseban dan. Bio je prvi petak poslije 100 godina zajednice. Halifatul Mesih IV. Je održao hudbu. Halifa je rekao: danas oni koji klanjaju džumu sa mnom ili koji je slušaju, želim da vam dam dobru vijest, da u ovo vrijeme glas Ahmedija iz Marišes se može čuti i Ahmedije iz Njemačke. Ovo je prva hudba u ovom stoljeću koju preko satelita džemat Ahmedija Marišes, također džemat u Njemačkoj, slušaju uživo. इसको सैटेलाइट हुकअप कहते हैं। सबसे पहले मॉरिशस की जमात ने सुनने का इंतज़ाम किया और अब मुझे इतला मिली है कि जर्मनी की जमात ने भी इस खुतबे को बराह रास्त सुनने का इंतज़ाम किया हुआ है। To se poslije razvilo u 24 države koje su slušale njegove hudbe uživo preko telefona. 1991. godine halifa je prisustvovao dželsa Kadijan. Halifin govor su slušati preko satelitskog telefon poziva. On that historic occasion, the addresses of Huzur Rahimullah were relayed throughout the globe via satellite telephone link. Ovo je položilo temelj za novu formu komunikacije koja je dostigla novu visinu 31. januara 1992. godine. Halifa je rekao: blagoslovljen je dan u historiji Ahmedijata. Ova džuma je prekretnica u 2. stoljeću džemata, pružajući nam mogućnost da budemo ujedinjeni. Po prvi put u čovječanstvu ovaj ponizni sluga obećanog Mesija alejselama, Halifatul Mesih, je dobio mogućnost da vodi džumu koja se sluša i vidi od jednog kontinenta do drugog. कि ऐसा खुतबा दे रहा है, ऐसा जुमा पढ़ा रहा है जो एक बहुत ही ताकतवर बर्रे आज़म के एक किनारे से दूसरे किनारे तक सौती लिहाज से भी पहुंच रहा है। Hazret Halifatul Mesih IV. Vizija da dovede zajednicu do višeg stepena se odradila
započinjajući TV kanal koji će povezivati zajednicu sa njihovim voljenim vođom. Na početku njegove hudbe su prenošene samo u Europi, ali 21. augusta 1992. godine prenos je počeo na 4 kontinenta. Preko ovog blagoslova barijere udaljenosti su oborene i zajednica je došla zajedno pod vođstvom Hazreti Halifetul Mesiha IV. Na godišnjem skupu 1993. godine. Halifa je rekao: ovo što ćete da vidite nikad se nije desilo od stvorenja univerzuma, da iz svakog kontinenta u svijetu veliki broj ljudi i zemalja će uzeti zakletvu lojalnosti na različitim jezicima u jednoj ruci, a ta osoba je ponizni sluga sluge Hazreti Muhammeda Mustafe sallallahu alejhi ve sellema. Danas ja uzimam zakletvu lojalnosti od vas. That the international bath took place. Internacionalni bejat se dogodio u toku džalse, to je Telecast live throughout the globe. prenošeno uživo širom svijeta i ovo je bio preokret gdje halifa je želio da uznapreduje u budućnosti. That was, I think, the milestone. That was the turning point from where Huzur wanted to progress forward, carry that momentum forward. Ovaj događaj je odveo MTA na novi nivo. 7. januara 1994. godine MTA je započeo dnevni program iz Londona. Alhamdulillah, konačno džuma je došla na koju sam čekao dugo vremena. Danas, uz Božju blagoslov, MTA International je otvoren. Džuma koju smo slušali svakog petka je bila prenošena, ali nismo imali dnevni program. Sva hvala pripada Allahu da dobra vijest koju sam vam dao iz Mauritiusa sad vam je saopštavam iz Engleske. Da dnevni program od MTA International je započet. आज इंग्लिस्तान की सरजमीन से ये ऐलान करने की तौफीक मिल रही है कि आज से बाकायदा मुस्लिम टेलीविज़न अहमदिया की रोज़ाना सर्विस का आगाज़ हो चुका है। Huzur Rahimullah, Halifa Rahmetullah, osjećao sam kad bi god razgovarao, always feel da li to bilo u vezi satelitskih kontrakta, tehnologije, uvijek je bio korak unaprijed. the contract, Ne znam the kako, satellite contracts, ali je uvijek bio complex korak satellite unaprijed. contracts. Whether it was about the technological aspects of the television, of the broadcast industry, of the satellite transmissions, I always found that he was one step ahead. I don't know how. To even this day, I don't know. Hazreti Halifatul Mesih IV. Je bio zainteresovan za administraciju i cjelokupni nadzor MTA. Pod njegovim instrukcijama kanal je brzo napredovao. Započeo je 24 sata program 1. aprila 1996. godine. Također je započeo nove programe i emisije i učestvovao je u mnogim emisijama od predavanja, hudbi, pitanja i odgovori, učenje časnog Kur'ana i hemopatije. Program je bio na različitim jezicima i za različite uzraste. Volio je djecu i sjedio bi sa njima, pričao bi im priče, a u isto vrijeme bi ih učio vrlo važnim lekcijama života. Njegova harizma je ukrašavala programe. Na jedan put sve prepreke bi nestajale i njegova poruka je stizala širom svijeta. Ovo je posebna era, vijesti svake minute stižu na široko i daleko. Internacionalna Ahmedija zajednica se je pretvorila u familiju. Svi ujedinjeni ispod jedne ruke. Ovako jedinstvo je neviđeno. Halifi javljaju da ljudi iz Njemačke su poslali poruku da nas gledaju.
On kaže, ali većina članova iz Njemačke su ovdje. Također mu javljaju, stigla je poruka iz Zimbabve. On govori mašala, zamislite koliko je daleko Zimbabve odavde, ovo je Allahov blagoslov. Javljaju mu da poruka iz Japana je stigla. Halifa pita da li imaju poruku iz Kadijana. Govore mu da je stigla poruka iz Kadijana. On govori Allahu Ekber i onda je rekao slogan Džemat Ahmedija Arab i svi su rekli u glas dugo živio. Halifa dobija poruku iz Gambije također i govori mašala. Pita da li se ovo ikad desilo prije, svi odgovaraju nikad. Upita je opet isto pitanje, svi su u glas rekli nikad. Halifa govori ovo je rezultat molitvi obećanog Mesija alaih salama koje su bile primljene. Ovo je čudo Muhammeda Mustafe sallallahu alejhi ve sellem koje se danas desilo. Hazreti Halifatul Mesih IV je bio internacionalni učenjak, on je bio odličan pisac i autor mnogih akademskih dijela. U svojim knjigama je pisao o socijalnim, moralnim i političkim problemima u svijetu. Neke od njegovih knjiga su bile Ubistvo u ime Allaha, Golf kriza i Novi svjetski red, Politika i svjetski mir, islamski odgovor na trenutne probleme, osnovno učenje islama, kršćanstvo, put od činjenica do fikcije, apsolutna pravda. Njegovo remek djelo bila je knjiga Revelacija, racionalnost, znanje i istina. Hazreti Halifatul Mesih IV je bio veliki pjesnik. Njegova kolekcija urdu poezije je izdata u toku njegovog života. Imao je duboko razumijevanje vjerskih knjiga. Održavao je predavanja i časove časnog Kur'ana za napredak čovječanstva. Preveo je časni Kur'an na vrlo jednostavan, lahko razumljiv način. Njegova pitanja i odgovori program su test njegovog znanja. Pitanje razna pitanja na razne teme, da li to bilo u vezi nauke ili religije, moralnih ili socijalnih problema, nikad nije imao problem da odgovori. Otac nam je govorio da njegova majka je željela da postane doktor i da služi dobrovoljno siromašne. Nisam mogao postati alopatski doktor, ali sam postao hemopatski doktor, kao što je Bog želio i služio sam siromašne na svaki način. Njegov interes za homeopatiju se pojavio u njegovim ranim 20. godinama kad je bolovao od migrene. Bolovao sam od glavobolje koja se zove migrena. Razgovarao sam sa Hazreti Muslim Maudom. On je imao lijek zvat Sendol koji se pravi od kalkuta. Kad sam imao glavobolju, tražio sam od Hazreti Mehar Apa sahiba da mi donese Sendol od Hazreti Muslim Mauda. Ona se vratila posle nekog vremena i rekla da nema Sendol i da je halifa rekao da mi da homeopatik lijek. U to vrijeme nisam vjerovao u homeopatiju, ali sam ga uzeo. Otvorio sam usta i ona mi je dala nekoliko slatkih tabletica. Pričala je sa mnom 2-3 minute i prije nego što je otišla pitala je da li me boli glava. Osjetio sam da nemam bolove i da sam potpuno ozdravio. Tad sam shvatio da nije samo blagoslov da mi je bol napustio, nego da je imao neki sastojak koji mi je pomogao. Hazreti Muslim Maud je imao blago knjiga u svojoj biblioteci. Mi smo išli poslije akšam namaza da vidimo kako je njegovo zdravlje. Poslije toga bi išao u biblioteku i uzajmljivao bi knjige i noćima bi ih izučavao. Potrošio sam dugo vremena da bi razumio. Pročitao sam mnoge knjige, ali nisam praktikovao.
Postepeno, kad sam naučio karakteristike različitih lijekova, počeo sam da praktikujem. और मुझे याद है जब अब्बा ने शुरू की है होम्योपैथिक तो हम तो बहुत छोटे छोटे थे तो घर Kad में je otac छोटी सी počeo da अलमारी रखी praktikuje थी पिछले homeopatiji, कमरे bile में smo जो vrlo mlade. बीमार Imao आते je रहते थे malu गाँव natkasnu से मुख्तलिफ जगहों से आ sa रहे tim lijekovima u sobi. और कुछ जब Ljudi ज़्यादा su होने शुरू हो dolazili गए iz थे बाहर mnogih ही बैठा mjesta करते थे na liječenje. फिर जब Kad काफ़ी se समय broj बढ़ गए pacijenata तो फिर povećao, अब्बा sjedili ने su u ये našoj avliji, पहले तो onda पुप्पी se उसमें broj भी još više पिंजरा povećao सेट में tako da बंद su पुप्पी pacijenti लेके जब ले čekali u गए avliji थे moje tetke फिर वहाँ भी जब नहीं समा सके तो koja je u फिर to vrijeme boravila u के Sinti. दफ्तर में ले गए थे Poslije, zbog इधर malog prostora, premjestio je praksu u njegov ured u Vakfe Džadidu. Uprkos njegovom vrlo zauzetom rasporedu, kad je postao halifa, nastavio je da se bavi homeopatijom. Dobivao je mnogo pisama od Ahmedija i neahmedija, muslimana i nemuslimana u vezi njihovih bolesti. Halifa je davao im lijekove u toku njegovog putovanja. Kad bi ljudi saznali da je halifa homeopat, tražili su liječenje od njega. Održavao je sedmične časove da podučava homeopatiju. Njegova predavanja su objavljena u formi knjige zvana Homeopatiji. Veliki humanitarac, briga o siromašnim je bila uvijek blizu njegovog srca. Pod njegovim instrukcijama otvorene su homeopatske klinike, bolnice, škole u najsiromašnijim dijelovima svijeta. Također je otvorio organizaciju zvanu Humanos Prva. Glavni cilj ove organizacije je bio da ukloni ljudsku patnju. Doktori, učitelji, inženjeri i ostali prosvjetni radnici iz zajednice su dobrovoljno radili na ovim projektima. Specijalni konvoji su slati u zemlje gdje su se vodili ratovi ili prirodne katastrofe da pruže medicinsku pomoć. Halifa je rekao, ako vjerujete u stvoritelja, morate vjerovati u njegova stvorenja. Ako volite umjetnika, morate voliti njegovu umjetnost. Takav je koncept islama, lijep i staložen, da privlači pažnju cijelog svijeta. Ljudi sa sjevera, juga, zapada i istoka širom svijeta se pridružavaju Ahmedija džematu. Vrlo brzo, ako odete u Afriku, jugoistočnu Aziju i otoke, svugdje ćete naći ljude koji se pridružuju Ahmedijatu i nalaze mir. If you go to Africa, if you go travel to Southeast Asia, small islands like Tuvalu, etc., everywhere you will find more number of people joining Ahmadiyyat and finding peace, finding a singleness of human character which is missing elsewhere. Ahmedija muslimanska zajednica je uistinu globalna zajednica pod dinamičkim liderstvom Hazreti Halifetul Mesih IV. Od samog početka njegovog hilafeta redovno je posjećivao evropske zemlje, uključujući Njemačku, Holandiju, Belgiju, Francusku, Švajcarsku, Italiju, Španiju, Švedsku, Dansku, Norvešku i Portugal.
Njegove posjete su pomagale misionarske eforte i pomlađivale su ove zajednice. Na Dalekom istoku je putovao do Singapura, Fidžija, Australije, Japana, Sri Lanke da se susretne sa članovima zajednice. Donio je poruku mira ljudima iz Afrike, putovao je u Gambiju, Sierra Leone, Liberiju, Ivory Coast, Ganu, Nigeriju u 1988. godini. Ovo putovanje ovih 6 zemalja je trajalo preko 5 sedmica. Sastajao se sa mnogim važnim ljudima. Članovi zajednice su bili presretni da upoznaju halifu. Donio je novi život u zajednici i mnogi su pristupili Ahmedijatu. Nastavio je misionarske napore u Marišesu, Istočnoj Africi, gdje je obišao Keniju, Ugandu i Tanzaniju. Putovao je u južnoameričke države Suriname, Trinidad, Tobago, Guatemala i Gajana. Oni su bili blagoslovljeni njegovom posjetom. Članovi zajednice su u ovim zemljama imali šansu da se upoznaju sa halifom i da imaju koristi od njegovih savjeta. Ahmedija zajednica širom svijeta održava godišnje skupove da dovedu zajednicu na jedno mjesto. Hazreti Halifetul Mesih IV je redovno prisustvovao ovim skupovima. Posjetio je Ameriku i Kanadu i u oba dvije zemlje je otvorio džamije. Poslije halifine migracije prisustvovao je na dželsi u Velikoj Britaniji. Zbog toga što je centar zajednice preseljen u London, ova dželsa je postala internacionalna dželsa. Od drugih evropskih zemalja često je prisustvovao dželse Salana Njemačka. U julu 2000. godine halifa je posjetio Indoneziju, najveću muslimansku zemlju u svijetu. U toku svoje posjete halifa je upoznao predsjednika Indonezije, također je održao govor na dželsa Salana Indonezija. Sve ove halifine posjete su učvrstile i podigle duhovnost zajednice i probudile su sve Ahmedije. Kroz njegove napore zajednica je se širila svake godine. Sve više i više ljudi su pristupali Ahmedijatu. Mnogi misionarski centri su otvoreni širom svijeta. Njegova ličnost se sastojala od prelijepih osobina, mudrosti, znanja, nježnosti, ljubavi prema siromašnim. U stvari, ne može se opisati riječima. Imao je ljubazan odnos sa svima, bogatim, siromašnim, starim, djecom, nepismenim, obrazovanim. Svaki je bio njegov prijatelj. Bilo je u njegovoj prirodi da voli svakoga. Izražavao je svoju ljubav otvoreno. Privlačilo je to ljude zato što je dolazilo iz dna njegovog srca. On je volio strance više nego druge, zbog toga što su oni došli iz dalekog mjesta i njima je bila potrebna pažnja za duhovni i moralni napredak. Zbog toga ih je volio puno. Ako ja mislim da me voli više nego druge, ali u stvari on voli svakoga, ali posebna ljubav je bila prema strancima. Halifa je volio djecu, stajao bi zbog djece, uzimao bi ih u naručje, ljubio ih, davao im slatkiše i učinio bi da se osjećaju kao njegova vlastita djeca. Nešto je bilo u njemu što te činilo živim i da se osjećaš voljenim. Bio je vrlo jak prema onome što je ispravno i dostojanstveno, šta je islamsko, a šta nije. Nije bilo dvoličnosti u njemu. Mrzio je laži. Imao je mogućnost da odmah prepozna lažova.
Bio je u stanju da čita misli od osobe. Bio je kompletan čovjek. Koje god stupio u kontakt sa njim, osjećao je kao da samo postoji za tu osobu. Mislim, to je bila njegova najveća osobina. Bio je savršen u mnogim stvarima. Being was just for this one individual. And I think that was his greatest characteristic. He was so complete. Također u njegovom privatnom životu je bio savršen. Volio je sport, pisanje, kuhanje, fotografiju, hodanje, biciklizam. Posjedovao je sve što bi savršeni čovjek trebao da ima. Nešto što bi mi svi trebali da radimo, da postignemo kako da imamo balans u našem životu, da imamo ovo svjetski uspjeh, također da imamo duhovni uspjeh. Success and also to balance both the spiritual side and the personal side of one's life. Proveo je svoj život u službi čovječanstva. Njegov prvi projekat kao halifa je bio da napravi kuće za siromašne. 21. februara 2003. započeo je Merijem Šadi fondaciju, koja se brine o finansijskim potrebama siromašnih djevojaka i njihovih vjenčanja. Poslije 2 mjeseca otvaranja Merijem Šadi fundacije, 19. aprila 2003. Hazreti Halifatul Mesih IV. Je preminuo u svojoj 74. godini. Hiljadama ljudi je došlo da prisustvuje dženazi. Njegovu dženazu predvodio je Mirza Masrur Ahmed, 5. halifa obećanog Mesija alejhi selama. Ukopan je 23. aprila u Islamabadu, Tilford. Hazreti Halifatul Mesih IV. Liderstvo je karakteristično kao vibrantno i posebno, koje je trajalo 21 godinu. Širio je Božju poruku, bio je fontana znanja. Dotakao je ljudska srca, voljen je od mladih i starih. Bio je čovjek dostojanstva, čovjek mira, bio je čovjek poslat od Boga. वो जो बेपनाह उदास हो मगर हिज्र का न गिला करे मेरे दर्द की जो दवा करे कोई ऐसा शख्स हुआ करे वो जो बेपनाह उदास हो मगर हिज्र का न गिला करे मगर हिज्र का न गिला करे कोई ऐसा शख्स हुआ करे कोई ऐसा शख्स हुआ